Wayna da kuno Jésus Christ me. Mikuro kwe. Pour la même maman vendodo. De Joël 2 verset 26. Et dominant de nous le bona goho. Ba meito gwemito leo. Ye kunsana du wiya pon pedeo. Wiya saint tuya 6 ans à casa ibada. Wiya saint tuya. De Jésus sin koma. Fuyo ene foi da bonwe. Banande kunu mama vanvo. Kwabo lora santa. Won mi medewe. Beno ko de ba kunu no se de gometon. Gletuyo eyan ikunba po won. Amo so gudo da we na ton de me. Ero gletuyo mama vanvo ko de reji. Maintenant, en Genèse 26, verset 12, Isaac donne un coup d'automne. Boya noué et doit mon canton donne un kaweko. Le maman va coder le diton. Ami. Wonwe mama va coder le gretoué dia. Et nous vous donne d'abéton. Lobo. Oui, polo imbu non si pono go si fine. Lobono tonfla zaza dion dide mire Isaac si tan se wa boyo pokundi de po mo e lo polo po miton mena donu ku miton do wa kun banda boyaji lo bueno nda boyo lo mona motin bo dide mama va do bon mena mo nuku mi kono yada yo mon content kan we ko lo mama va ko da do ditwe do mi lo fi de budade yo. Alors, tu as bon blanc pour nous mettre mais va nous construire polo avec un nouveau pot au miton. Donc, ouais, mais voir avec un miton là et qu'on simba le banana et qu'on m'a d'abord que quand le banana c'est d'abord à couno de voir réclamer bon blanc pour nous mettre l'idée de voir réclamer Isaac qui boye le bon doni le bon couleur du temps boye ni mon nous mille mode Jésus sin comme à couno de avec un miton là réclamer debo de yan ikumba le boy miton ba soda enu mi de khala binu minitum le bra tu fie mina don de mi sa don do fie mai miton ai mi sa don do jome mi sa don da ikumba kle ji ai kumba miton akun de khala mi do Jésus sin koma alors debo de yan ikumba tira zoe no wa eme asame viwa yan asoplan viwa yan no ano sa jano wa homme d'affaires yan entrepreneur yan mama va ninde ay kunga tu khlawe eda ay kunga tu khlawe yo le bo khola de dio asan je tabagege asan ko nu ba sisana glo akosan va ko nu vonu me ba sise amamo pon gbede ebe anamo eda de anamo da yo no eta o yin sise le bo pe yo anale amamo ko ton kawe ko do ma uma vavon ma nu bi pe ton ko da do diwe ni mo no le Jésus sin koma. Ami debude ruani gosi bezateme debude wiani gosi bezateme Jésus sin koma numa monokulu janme numa David broniti da pape biro Jésus Christ sin koma alors to numa tu numa yonwi nami nu yetwe numa si hule gle asonumie de Jésus sin koma akuno do na la tirame ma si hu do nuku to wenwen na dore Masi pekando greteu lo mena matembodo nukunu de Jésus sin koma mi hodere ami ando debude nukumba mina dopo elama do fi debu apapwe debu do bezami to me e ana sise lo mena jiba e ana sise mando nukuton e ana sise jo sise zie de Jésus sin koma da apapwe de bile gwazan to me ando ndegbe do mama van khodero greteu on debude na do na manda bele bodu de me de Jésus sin koma ami ide Isaki e amo dona kan we ko jejie mo mi lo mi na mo gbon pe do me de Jésus sin koma de no mo gbon da ya e do wa mo mon ko ton kan we ko we sa na mo kan we ko ton de Jésus sin koma ami